Matko, čestitke na pobjedi danas, evo, ajmo reći nešto malo lakša utakmica, nešto malo lakši protivnik. Pripreme su u punom jeku, noge su malo teške, ali evo, mlađa garda je danas odradila dosta veliki posao. Hvala na čestitkama. Pa je, sigurno da su pripreme malo ostavile trag, noge su nam stvarno teške. Malo smo teže bila utakmica, nije išla baš kako smo zamislili, ali evo, stvarno smo se držali smo tu neku razliku, na kraju je trener dao svim igračima priliku i nadam se da smo je dobro iskoristili. Pripreme ste odradili onaj prvi dio, najteže ajmo ga nazvati, u Makarskoj, sad smo ovdje u Istri, tu se kombiniraju treninzi sa utakmicama. Pa da, u Makarskoj su stvarno bili trčanje, trening, lopte, ali evo ga, sad smo tu, sad igramo utakmice, to je bitno, to nas veseli. Idući tjedan idemo u Beograd na turnir i idemo i to pobijediti. I vrlo brzo će doći i prvenstvo, prvo kolo je odmah veliki izazov u Sesvetama. A da, vatreno krštenje sa Sesvetama. Znamo da će biti teška utakmica, ali zato se i pripremamo ovako, da to što bolje odradimo i nadamo se pobjedi. Neka svi ostanu zdravi. Hvala.